Kakerteng jonga kada Imeiaka Swett ngasonga sa amok sim suara ngadon arngut cipara bat ngadei baar ngaladon post nam karta. Apuli haka kelas 5 Harama Krishna High Secondary School suara. Kahobi jonga kada Banruai besides singing kaim jonga kalong to become a doctor. Ngalatang Banruai na du saus nam karta but day na ime ipa kibahayeng hasem kiba penslur baraboyanga but ay mesib yanga bangan numpil na e yakan nikasap ka bauble la ayanga kacing benta jonga akan Ka Sur Kynud kalong bangalong kakana baslur mentoy bangiyo na kani Ka Sur Kynud kalong bangiyo kicing sneng jing crown na kamtam na ifada but ba kicikai bangiyo na ki judges but bang ngayo kalat ban kendu ekipalok temai kibayar wal lampat nga hoy ladalong kamon ublay ngasos camp ban job lada nga job yakani ka competition ngan penjebet syusyu elade bat ngan kersan elade haki jing pulih jonga bat haki eki kicing dan kam kiba ngadon kam